FIFA World Cup hi khovela infiam na ro pui ber pakhat ania ramsom sari pakwa zet in elto in World Cup nu nung ber sani somni pahni World Cup phei khachu mi makta duai zangadonin an ena chu khovela mishing omzong zong za ve ayatam 60% ti na ani chuti line World Cup hi ram shang te infiam na chaw ani lova buaina intha na rilrunat na mangaina football ngaina wanga thil thleng mak tak mishing nuna ngong thil tam takin akhatani chu wangin tun chuma hian World Cup chanchin kim changle tute nge champion lo ni to chin ti te I han en haute ang World Cup a omma kumsang ka zakwa chhowela khachuan FIFA in Olympic football chu khovela in elna sang bera apom maya Olympic football a chak ber chu khovel puma chak ber anga ngai anni mai chin chu tianga kumsom ni ave nuwa kumsang ka zakwa somni pariata chuan FIFA president Jules Rimet chuan ngai to na ro pui takanai ta football alar zela wangle Olympic football a hlotlin em wangin FIFA nge chuan in elna big tournament big siam adu ta a chumi tang chuan World Cup idea hi alo piang ta ani ti chuang kumni nu leka chu idea chu atakin alo thlenga kumsang ka zakwa somthuma chuan World Cup voi khatna chu Uruguay bot sai ani ta ani nima sela khati lai khan har satna lian tak a oma longmanga Europe changa Uruguay kal chu hun angai rei ema kar ni don hun man angai ani chuwangin ram tam tak chu ankal theilawa FIFA chuan member zong som vek ma se atopa team som pathum sia antel theiani ti chuan July ni som pathum sang ka zakwa som thuma chuan World Cup voi khatna chu chan anita World Cup masabera hian host Uruguay le Argentina te chon final an luda Uruguay in 4-2 in an nia khovel puma World Cup champion masabera anita ani tin sang ka zakwa som thuma chang hian World Cup hi kumli dana nei isia anita bawk ti chuan kumli nu a sang ka zakwa som thum pali a World Cup voi ni na chu Italy nga ania final a Italy in Czechoslovakia extra time ma 2-1 ne in Europe ram champion masaberan ni sang ka zakwa som thum pariat World Cup chu France nga ni in team som panga antela final a Italy bokin Hungary 4-2 in an ni a azona voi ni champion an ni ta World Cup voi thum nei ani nu hian khovel pumin an nga evento hle a nima sela indo pui pahni na lo chuakin kumsom pahni chung chu World Cup nei thei ani talo ti chuan sangka zakwa somnga a Brazil a World Cup chu nei ani vele ta mi nuai ni don Maracana Stadium a an khat mur maya host Brazil chu Uruguay in 2-1 in an ni a voi ni champion an ni ta Brazil mi pui te chu an ngoi tuka hemini hi Brazilian te chuan Maracana zo ti in tun thlenga final en tamber chum alani sangka zakwa somnga pali Switzerland hi goal atam chum ber ania pangai taka TV a pek chwa ani masak ber na ani wangin khovel pumin an en thei tabok World Cup chu khovela thil thleng lian tak pakhat alonita ani quarter final a Austria in Switzerland 7-5 in an ni a tun thlenga goal tamber match alani Hungary in goal somni pasari zet an khong bok final a minute som chung in West Germany laka goal ni in ma an shuaya ma se West Germany hian 3-2 in anon le thal German ho chuan miracle of Bern tiawa in German football chanchin ro pui berani sangka zakwa somnga pariat Sweden a chuan kumsom pasari mi pele aron langa Brazil knockout match zong songa goal khungin World Cup a goal khung theino pang berani semi final a France laka hat-trick siamin final a Sweden laka goal ni akhung le a 5-2 in an sakta ani pele hian a World Cup trophy masaber ala a tin achian pa Mario Zagallo po atel ve bok ani pahni hian ming an cher chhodun na sahle nge ani hemi chuma thau hian French striker Jas Fontaine chuan go som pathum zet akhunga match ruk che a alani zui tun thlengin he record hi tu ma in an lakhum theilawani sangka zakwa somruk pahni Chile a chuan Brazil an champion le a pele in hliam wangin khel tamlo ma se
Garincha an aron backup ne hle Czechoslovakia ne in an champion le ta thawani hemikum tournament a hian thil thleng rap thak taka oma Italy le Chile te in khel chu Battle of Santiago tiawa ni hialin in beina na satak athenga police in player te an potchanga boina na satak athenga ni ti chuan sangka zakwa somruk paruk World Cup chu England a nga anive ta thong England hian Wembley Stadium a extra time a West Germany chu 4-1 in an champion ani Jeff Harrison final a hat-trick siama Asia ramachanga ama saber ni turin North Korea chuan Italy ne in quarter final an lut bawk sangka zakwa somsari Mexico hi World Cup color TV a pek chu ama sakber chum ania Brazil team te chu khovela team chaber anti hialani final a Italy 4-1 in an sopa hei hi pelian World Cup voithum alak na ani Zagalo po player le coach anga World Cup lama saber ani bok sangka zakwa somsari pali Germany a holenin anthiam thil ron vor virviaw ma se avan doi zoka anchang le ta thawa West Germany chuan 2-1 na in an champion ta ani sangka zakwa somsari pariat Argentina a Dutch te chuan final an lut le a extra time a 3-1 in an tlom le Mario Kempes chuan goal ruk thunin athleng tu Argentina te chu an champion ta ani sangka zakwa somriat pani Spain a hian team somni pali telin an pungta Hungary chuan El Salvador 10-1 in an sopa tun thlenga chakna tamber record alani hial Polo Rossi chuan Brazil laka hat-trick siamin Italy in West Germany 3-1 in an nia an champion ta ani sangka zakwa somriat paruk Mexico hi football sanchina lar Diego Maradona ron inlan kumani quarter final a England nen anin khelchum hian thil mak pahni athleng goal ma saber chu akuta aben lu ni in referee in ahmulo tlat chu goal chu tun thlenga hand of God goal anti chu ania Maradona lu tlem le pathian kutlem ti in answer chinani minute reilo te nu a Maradona chuan goal dang akhung le a midfield te changa English player pangalai abum kwal nu a chu goal chu akhung ni in chu FIFA in goal of the century anti ani he match sangka zakwa somriat pani Falkland War nu loka thleng ani wangin apoimo zual le a final a Argentina chuan West Germany te chu 3-1 in an champion zui sangka zakwa somkwa Italy hi goal atlem berkum ani ve thunga final a West Germany in Argentina 1-0 in an nia an champion hemikum qualifying match a hian thilpui tak thlengin Chile goalkeeper Roberto Rajos chuan Brazil nen anin khellain aglofa blade siam alo pai chuni in nima sala photographer pakhatin atha alo lak fu wangin man ania ama mai ba ka Chile team tepo an ban pha bok sangka zakwa somkwa pali USA hi World Cup entu tamber chumle in thana thlen chum ania sangka zakwa somkwa pali America a hian mi makta doi thum point paruk zatin stadium a tournament hi an enani tun thenga ahmuna entamber record alani bok Maradona chudam doi man phallo amana wangin man ania Russia player Oleg Salenko chuan Cameroon laka goal nga khongin match kata goal khong tamber record siam Cameroon player Roger Milla chu kumsomli pahni mi ni in goal akhunga heipo hi World Cup history a goal khong thai upaber record ani bok final a Brazil a Italy te chu 0-0 a in draw in penalty a Brazil 3-2 in an sakani hemikum hian thilpoi tak mai athenga Colombia player Andres Escobar chuan USA laka own goal akhung wangin anrama ho nu ni somna a anka pluma athi ni hian mitam takin thaliamin football history a thilpoi tak thlen ni ti asian reng anita ani ti chuan sangka zakwa somkwa pariat France a chuan team somthum pani in an pung le ta final a Brazil le France in khelin anin khelma de hian Brazil player Ronaldo Nazario chu Caesar nein atlu thuta ma se a khel lui thau a performance zero in a tour ti alang chuti line ziden chuan goal ni khongin France chu anram nge ya an champion ta ani kumsang ni pahni hian Asia a avoi khatna atan South Korea le Japan a World Cup hi nga ania Brazil 3 ran ti mai
Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo tengei mai chu in lanin Germany 2-0 in an hne ani. Ronaldo chuan Golden Boot a dong nge a South Korea po in semi-final an lut ve bawk. Sang ni le paruk Germany a hian Ronaldo Nazario chuan goal som panga a khonga World Cup a goal khung number record a siamani. Final a Italy le France anin khetlain Zidane chuan Materazzi chu alu in a tawthlu a red card a mu pha bawk. Italy chuan penalty petin an chakzuita ani. Sang ni som South Africa hi Africa World Cup nga ani voi khatna ania. Spain tan hun thaber ani bawk. Iniesta chuan minute za som paruka goal khungin Holland an hne a an champion ani. Sang ni som pali Brazil a hian Thil maktak a thlenga. Semi-final a Germany in Brazil 7-1 in an sopa. Brazil chanchina kum cheber ani hial. Final a Germany hian Argentina 1-0 hne in an champion zui. Hemi kum hian Messi an golden ball adong ani. Sang ni som pariat Russia chuan VAR aron lang chana penalty atam sot le. Hurricane chuan golden boot dongin final a France in Croatia 4-2 in an hne a. Mbappe chukum som pakwani in goal akhung nge ani. Sang ni som hni pahnih Qatar hi World Cup a final ro pui ber ti hialavo ania. Messi le Cristiano Ronaldo ming alar le. Final a France le Argentina 3-3 in anin draw a. Mbappe an hat-trick siamin Messi an goal ni akhung ani. Penalty a Argentina 4-2 in an chaka. Hemitum hi FIFA chuan final ro pui ber ati hialani. Kuminsang ni som hni paruk World Cup hi kan chat angin America, Mexico le Canada in an thlenga. Game atama drama atambok. World Cup tournament voi som hni pathoma hian Brazil chia hi World Cup a pianga til thei om chun ania. Rico chang ero adang lam nual to thung. Kumin chartel lavin World Cup hi voi som hni pahnih nei to ania. Ram pariatin ne na chang to in. Brazil voi nga an champion to a. Italy voi li, Germany voi li, Argentina voi thum, France voi ni, Uruguay voi ni, England voi khat le Spain voi khat te an ni. Zanin hian World Cup voi khat lo champion to Spain le voi thum champion to Argentina ten final an khel dona. Tunge champion zo ka irin comments lama ilo soi ve don nia.